पहाड़ रसगोल्ला खाइबा पलि आसिलु वैष्णव मोटर सामने आमर दादा पुतुरा मिठा दुकान रु पहाड़ रसगोल्लार माड टेस्ट पूरा अल्टीमेट आगू बढ़िया कटक रोड भारी ट्राफिक ट्रक साई साई खाली जाऊँगी पी पा चूचा वैसे तो होटा नहीं इल्ले 70 ग्राम होची एटा 100 ग्राम हो देखि मेरे ठीक है साहब ओ यार जी ग्राम आपको आवी 100 ग्राम दो भल से टिके पैक कर देबे कागज वगैरह जहाँ जल्दी वाह छेना पोड़ाटा आज खाइबा 1 hour later. एंट्री मरा है कटक सहर रे खाननगर पटकू एंट्री मरा खान लोक मैंने रोकले बोले तार ना दिया खाननगर ना कौन गली वाला कटक न्यू बस स्टैंड पटे ऑलमोस्ट डन ना कटक नेताजी बस टर्मिनल वर्षा सकाशे पानी बढ़ी जाइए बस टर्मिनल पे जो पार्क टा थिला सेटा चलीगला खाननगर पार्क टा चलीगला खाननगर पार्क कौन किंतु चंडी मंदिर अच्छी सॉरी काली मंदिर छकड़ा कौन बड़ बड़ देखा A few moments later. पहुंची गलु कटक क्लब 150th ईयर 150 वर्ष हो बुढ़ा क्लब बुढ़ा मानकर क्लब पहुंच गलु ये आज लंच करिया लंच रे देखिया कौन खाइबा देन आगु को मारिया यही तो कथा सबू लॉयड सी लगी Meanwhile, वाह कटक क्लब एम्बियंस ये छोट गार्डन अच्छी मु बहुत दिन पर आसूटा मेन जगहटा जो सब किसी हुए कौन गोटे हैंग आउट कर सब बंद बंद कर गोटे जगह कर चालू संस्था ये मेन जिनसटा आप दो ना आगुरी ठुंकापुर मिलूला यहाँ कटक क्लब ऊपर रेस्टोरेंट एवं एम्बियंस भल कर सफा सफा क्लीन क्लीन आम मगे दीचु किसी खाइबा जिनस खाइबापी आउ फास्ट हूँ थम्सअप थम्सअपटा आगे पीदेले पेटटा खाली हो चिकेन मटन भिड़ाओ 2000 years later. आसीगला सूप एटा होची मिक्स वेज मंचाओ आम ट्राई करिया एबे टिके ट्राई करिया बेस नहीं तापर आराम से खाया टेस्ट एटा पकी बढ़िया लाଗୁଛି आसीला आ गोटे नुआ डिश पनीर बटर गार्लिक गोटे पीस ट्राई करिया
ଭଲ କର ଏଇଟା ଭଲ କର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆସିଗଲା ଚିଲି ଚିକେନ୍। ନର୍ମାଲ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଗୋଟେ ଆମେ ବେଶୀ ଭଲ ଫ୍ରାଏ ତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖ ସେ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ନା ରାଗ ବେଶୀ ନା ମିଠା ବେଶୀ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ରସୁଣ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେଇକି କଟା ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଜ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ଭଲ ମସରୁମ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ମସରୁମ୍ ଚିଜ୍ ର ମିଶ୍ରଣ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପରେ। ଏଇଟା କେବେ ଆମ ସବୁ ଆଉ ନନଭେଜ୍ ଆସିଛି ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଘାଇ ଆଉ ମିକ୍ସ ନନଭେଜ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍। ଏତିକି ତ କଥା ଆଉ ଟ୍ରାଏ ମାରିବା ଦେଖିବା ମିକ୍ସ ନନଭେଜ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ चाइनीज में भी बढ़िया। करते खा ଖାଇବା ସରିଲା ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା ଚକ୍ ସବୁ ଶେଷ। ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରେଗୁଲାର चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू थम्स अप रेगुलरटा ପିଇଦେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ପଳେଇବ। ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଚିଲି ଚିକେନ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ପନିରର ଇଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟରଟା ଚିଜ୍ ଗାର୍ଲିକଟା ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚିଲି ଚିକେନଟା ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଘାଇ ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ। ଏବେ ଉପରଟା ଉପରେ ନୂଆ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସି ବି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଯାହା ହଉ। ହଉ କହିଲା ଖାଇବା ଏବେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ। ଓକେ ବାଏ। କଟକ କ୍ଲବର ଖାଇବା ସରିଲା। ଏବେ ଯିବା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବା। ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଖରା ଖାଡା ଖରା। चूतिया बनाया तुमको ଉଫ୍ ଏମିତିଆ ଖାଡା ଖରାରେ ବୁଲିଲେ ମଣିଷ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିପ୍ ବାଘ ବାଘଟା ପୁରା ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। A few moments later. ଏଇଟା ହଉଛି କଟକର ଦୁର୍ଗ ଭଙ୍ଗା ଦୁର୍ଗ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ଲାଇଟ୍ ମାରି ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଜି। ଆଉ ଏପଟେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଆଉ ଏପଟେ ଗଲେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇପାରିବ ଯୋଉଟା କି ଭଲ ମିଳେନି। ସର୍କସ ପଡୁଛି ସର୍କସ ମେଗା ସର୍କସ ପଡିଛି। ଏଇଟା ତ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଉ टाइम ହେଇଗଲା ଗୁପଚୁପ ଚାଟ। ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ତିନିଟା ବାଜିଗଲାଣି। रोड फोड सब चेंज। आई लव कटक। ବାବା ଆଇ ଲଭ୍ କଟକ।
ଆମେ କିଏ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଆମେ 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 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏପଟେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଠୁ ସିଡି ଦୋକାନରୁ ସେତେବେଳେ ସିଡି ନଥିଲା କ୍ୟାସେଟ୍ ଥିଲା କ୍ୟାସେଟ୍ ସିଡି ଡିଭିଡି ପ୍ଲେୟାର ଆସିବ ଭୂତ ପିକ୍ଚର ଯିବ ଭୂତ ପିକ୍ଚର ସେ ଲୋକଟା କଣ ହେଲା କାଇଁ ବଟ୍ ପୁରା ଏବେ ପୁରା ଚକାଚକ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଖରାଟା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଅମାନିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ରୋଡଟା ଚଉଡ଼ା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି